December ni somni pariat sang ni somni pali in rin ni ani a Bahzar thlir tu te chibai ule India rama Kristian Paul te chuan Prime Minister Narendra Modi sarkar chu India ram puma Kristian tihduhdahna hluar chungchang chui turin an nge na India rama Kristian te laka tharum thona le thisen chuana a hluara biakin swa samna hluar hle ni in an soi ani United Christian Forum National Coordinator AC Michael chuan Modi sarkar chu India ram puma Kristian tihduhdahna hluar chungchang chui turin Secretary level official ruat turin ang ena Michael hi Delhi Minorities Commission member hlui ni in kumsang ni sompalia BJP in Central Arawan rel nuwa India rama Kristian tihduhdahna hluar na sa hle ni in na soya kumsang ni sompali chung khan India ram puma Kristian te chunga hleilen na voiza somni pasari athenga kumin kumsang ni somni pali chung in voiza sari somli panga atheng ni in na soya Hei hi United Christian Forum UCF in helpline an siama report an don chinania report lo tam taka marin thu a soibok UCF in thu chuan siama chuan Kristian tihduhdahna thleng an chiara hian Manipur boina Kristian tihduhdahna le biakin ti chiat te chiar telani lo antia Manipur a hian kumsang ni somni pathum me thla tangkhan boina chuakin mun tam taka Kristian tele an biakin te chu beibik zinga an telani UCF chon kumsang ni somni pani khan Supreme Court a Kristian tela ka tharum thona thleng chungchanga petition an theluta atira hearing voi khat an nei bak chu bozuina chun zom lo antia hetianga ni wang hian Modi sarkar chu India rama Kristian te tihduhdahna hluar zel chui turin national level inquiry din turin an ngen ta ni in Michael chuan a soyani hetila hian BJP chuan India rama sakho zalena theinan sarkar chuan mala zel ti soin anmi le sa te chu Kristian te beina an tel lo ti an soya Kristian Paul le Human Rights Paul te chuan BJP sarkar hian namtlem jok le sakho te nau te chunga hleilen na hluar zel ti top turin sarkar lai pui chu mala thalova an pu thungani Open Doors in World Watch List an siama India ram chu Kristian te ta na chen hreom naram som pakhat na da ani meka Kristian te le Kristian Paul te laka Modi sarkar che dan enin India chu Open Doors hian restricted nation huanga ada bokani Khowela Bible Society lian ber Bible Society of India BSI in India ram pona tanga tranpuina don theina Foreign Contribution Regulation Act FCRA noya phalna nei po Modi sarkar hian kumin February tha khana ti top saka FCRA noya ramdanga tanga tranpuina dong tur pol le ko hran te chuan a hran pain sarkar riat puina lang masak zelangai to a sarkar chuan FCRA noya phalna nei te po adu huna ati top sak thei to ani heiba ka hian India ram state sanga Hindu te sa khodanga anin le khapna anti conversion law chu pasania tuna hian hedan hi sarkar lai puya po pas turin norna na chhomek zela chuti lai chon Hindu sa kho betu te chuan namtlem jo Kristian te chu Hindua in peturin WhatsApp mangin nasa taka vole thlemin ma an lameka Chhattisgarh chuan tun thatir khan khopariata chuan an khuwa Kristian an khapa heng khuwa te hian an khuwa Kristian te chu Hinduan in letani lo chuan an khuwa chu san turin an hriat tirani heti lai hian India ram state thren khata Kristian te tihduhdahna hluar zel ma se Kristian le ko hran apung zel thunga Hyderabad India ram ko hran lian ber member noi thum chuang nei Calvary Temple an ho tu pa Satish Kumar chuan thatin ring thar mi sang thum velan nei belzia thu asoya kumsom lo le tur chung hian India ram ko hran lian Calvary Temple anga lian hi somli din turin pathian in mo phurna min pe ani India rama pathian ina kuta ngat meka India ram mai ni lo khovel pumawak bote zon na hi India mi te kuta pathian ina da mekani ati Syria-ah chon kumin Christmas vok vet khan Kristian te beina thlenga Syria-ah Kristian tamna khuwa sukai labia khuwa chon Christmas tree chu mi tu ti hrial lo ten an hala hei hian Syria-ah Islamist Paul terror rel na hnuaya Kristian te le namtlem jok te din hmuna him lo mayang ti hlauhna lian tak tir mek Christmas urlok mani chia December ni somni pathum khan sukai labia khokot thler lun lai taka Christmas tree lian pui chu
mi pakhat hmai tua min a hala a halai video hi social media adar ngala he hian Kristian te zinga thinrim na le hlau thon na thlen lian hle ani Syria rama president Bahzar al-Assad paitha a rorel mek tu hayat tahrir al-Sam HTS Paul te chuan he thil ti tu hi ramdang mi ani ti in an man to thu an puang hala heti chung hian mitam tak ril ruwa Syria rama rorel mek HTS te chu Islam sa khofir fiak Paul an ni thina wangin hlau thon na om meka Syria-ah Kristian Paul te chuan an thei ang he thil thleng an du lo na hilan tirin Syria-ram ko pui Damascus sa kasa le baptau ma te chuan Kristian ten kong zo in an dik na chanvo hum hal sak an phuta an hmalam hun chu athim hle ti soin Syria mi ni lo te chu heram atang hian chok ro se tin an awa then khat chuan cross le Syria flag te kengin kan cross tan hian kan tharau po kan hlanang ti in an aw boka kan rama hian ring tu kan ni na kan nun pui thei lo chuan heram mi hi kan ni lo mayang an ti bok HTS te chuan Kristian sa kho thil poimo be ani chu an dem thu soin Syria rama sa kho sang le hnam tlem jok te hum himan tum thu an soya Christmas tree po siam thatani tur thu an puang hala mi puiten an thu soyan oi theinan HTS roi tu zinga mi te chuan sukai labia khwa Kristian kongzo te chu cross ten put sak hialani Syria-rama hian Kars hote Armenian te Assyrian te Kristian te Druze te Alawite Shia le Arab Sunnis te an cheng hova atira Islamic Jihadist Paul anga indin HTS te hian an rama boina om lovaro an rel du chuan heng nam le sa kho sang te lung oina hian ngai tua an za saka ngai hle dona atira Islamic State din tum mangin in soima se tuna chuan an ro rel dan le an thukal pui dana po an thiang zau to hlea HTS ho tu Abu Muhammad al-Julani chuan Damascus khopuyan lu chu anu khan Syria-ram chunga nam tin te ta na din thar le ni tur thu apuang ani hetila hian iwen le khothlang ram te chuan HTS hi firfiak polan puanna an la hlip chuang lova ma se tlem chuan an in thla dul ta dewa US point tun hnai khan HTS ho tu pa Ahmed al-Sara lumana dollar maktadoi shoman phalthin chuan ti top to a HTS Paul ni na po ngai tu anon len tum thu an puang ani tiang hini ma se Syria-rama hian ramdang mi firfiaka cha thin te an lo tlang nel to thina wangin hunenga mo chan chu tual chung buina te naw hi chu alom zel mai theiani tunlaya soilo tak pakhat chu khowela pa ho saber Elon Musk-an Texas state a SpaceX le an thok te ta na khothar dina tum chung chang hi ani Elon Musk khothar din tum hi a minga Starbase ti ani don an ti a SpaceX staff te chuan thunei tu ten hena Texas state chimlam tuipui kama khodin phalna deal in petition an siam meka hetianga khuwa hi dinani chuan khovel puma company pakhatemo sumdong len pakhatemo puala khodin om chun ani donani Elon Musk hian California tangin SpaceX mun hi Texas a sona tunhaya SpaceX noya hnathok te hian rocket ka chuana mun hnaya bok te kho in anom mek hloma New York Times in atarlan danin SpaceX hnathok te hian Cameron County ho tu ten hena petition the lutin Municipal Council in thlanna nei thuayan du thu an soya he an deal na hi phalsakan ni chuan an khomayor tur le official dang panni an thlanganga tuna hian SpaceX security manager nilai gunarmal ban chu mayor ni thei tura soirik mekani Starbase khua hi dinani chuan mi zanga velan kho sadona chenghet mi zathum som pakwa nomang State Highway number 4 top na Boca Chica Beach bulmaya khua hi dinani anga mel khat le chan vebial vela lian ni tura beisei ania din phal sakan ni chuan an ma ni polin police le fire department te po nein an khuwa man tur dan te pon siam don ni in an petition a chuan an tar langa Starbase khodin hi phal sakan ni chuan Elon Musk chuan an thok te chena tur in sangna pedona khopui din ani chuan social media platform X point an mun puyan son lu rin ani bok Christmas roi the ni takhan Indian Prime Minister Manmohan Singh chu Delhi aims sa athia kumsom ko pani mi ani Manmohan Singh thi thu hi chu kan traffic to me India ram miro pui khovel huwa po palang sa le za kai tling ani wangin ama sunan le hria rengna na chungchang engemo in sei ve teang khovel huwa po hruai tu ngai san hlo ani wangin Manmohan Singh hian ui tuanga hlea US Secretary of State Antony Blinken chuan US le India in thian thatna lungphum phum tu ani atia Dr Singh hruaina hnuaya
kumsom ni chungzit kan tho ho na lungphum rin om tak hi phu mania chaktaka India rama than thei nana a economic reform kha India ram mi puite chuan an threng to dona US le India inkara in thian thatna siama wangin keini point kan hrerengang ati Maldives President Hlui Abdullah Shahid chuan Manmohan Singh alaga tangin finna tam taka zirbel thu soin Maldives ram parliament speaker ani laya an ram parliament a Manmohan Singh thu soite chu a reng thu soin awi thu asoya Afghanistan President Hlui Hamid Karzai point Manmohan Singh chu India ram fa pachuanom berjinga mi ani kan tho pui duam Afghanistan mi puite thian ani atibok Russian ambassador to India Denis Alipov chuan Manmohan Singh boral ta chu India le Russia tan lungai na ni ti in Russia le India in thian thatna Dr Singh thatho hi te sen rol ani lo atia India mason na tura thiam na le in pek na sanjia hi hriat reng ani to ang atibok Japan Prime Minister Shinzo Abe chuan Dr Manmohan Singh chu ama fuitu le zirtir tua pom thu asoya Germany Chancellor Angela Merkel point Dr Singh chu economic thila aron fo thu asoibok US President Barack Obama chuan Manmohan Singh chu pafing thuak tha nunnem le zaidam chungchuang ani atia thua soito chuan mi zongjong in an ngai thlachin atibok Manmohan Singh hi kumsa kha zakwa somthum panhi September ni somni Paruk Khan Punjab state a piangin Punjab a matric thlenga zir nuwa UK a lekha zir chhun zoma Sangha zakwa somnga Pasari Khan University of Cambridge satangin economics a first class honors degree azawa Sangha zakwa somruk pahnia Oxford University a DPhil zola in India rama aron kira Punjab University a zirtir tu na thoka Delhi School of Economics a huning machen zirtir tu na thole nuwa Sangha zakwa somsari pakhat Khan Commerce Ministry a economic advisor tan ruatania akumle Finance Ministry a chief economic advisor a ruatani le ngala hemin hu hian India rama din mun poimo le za kai taka hlan kai ania Finance Ministry a hian Secretary na chela Planning Commission Deputy Chairman te Reserve Bank of India Governor te Prime Minister Advisor te University Grants Commission Chairman na te athok boka kumsang zakwa somkwa pakhat Khan Finance Minister ania a minister na hnuai hian India chu khowel huap conference sang din munzaom taka hlangkaya minister ani hnu hian Rajya Sabha kumruk chungzet leader of opposition ani lea kumsang ni le Pali Khan Prime Minister ania Trump ni a Prime Minister a India ram politician zinga social kailo politician sang in an zale ngai san ron ani ninga ni khan social media China thola thar ninge rin thalak alarvaka mitam takin he thona hi China thona thar 6th generation stealth combat jet ani antia ma se fin fiana omlem lo social media video dara hian heng thona thar ni lang hnunga hian China thona chuan vor Chengdu J205 fighter a thowangin China thona thar ni nge anga ania Chinese Defense Ministry chuan hemi chungchanga hian engman la soilova he video hi tu lak nge hriat ani lova China chuan thona thar siam mek nia soina hi omrei to wangle he thona thar hnunga China indo thona thobok sia wang hian China thona siam tharani rinna a om mek ani kumsang ni somni pakhat dei to khan Chengdu Aircraft Corporation Factory Airfield ta mai nei lo thona hi satellite atanga thalaka mu ani to a ma se chu thalak le tuna social media ron lar hi chuinang lo ni in the war zone chuan an soya US point in do thona mai nei lo chi hi lo siam chuak to a B2 bomber te po hi chu tiang chu ni a ma se US Mach 0.6 gen fighter jet hi an la nei lo ani tuna China thona thar ni ngai hi the war zone in an tarlan dan chuan fit som sari zeta sei mun la taka thok tura duan ani a China hian hetiang thona tha thok hla thei radarina man mai thei lo hi siam chu tunga beina rei to a China thona ni rin na hi lian lo thei lo ni in New York Post chuan an tar lang ani hemi chungchang hi defense le global affairs lamziak thin Eurasian Times point an tar langa anni phei hi chuan China hian hetiang thona thar hi pahni anen chin ni in an soi ani Bahzar lo thira wangin kan lo me